Karbenglong ko ansi kaching thur malapen non kachari bom BJP sarkar pen kedeng pon scheme amukha ko ansi rong radatum kelongdun ma longdun de aputha klardak pen kachini ji aphan pura Union Minister of Social Justice Dr.Virendra Kumar Karbenglong kewang apor hut Mahamaya Constituency keparlo denarong ahawar Jungthung longthu rong phara rong an humri damsi rong radatum pen chingki chithan amai ke padupo lapen adon sitame humri damsi kelangdam Kidam tang phai kuni ni phai krei trok sir ni Mahamaya Constituency ke parlo Jungthung longthu rong phara rong along Union Minister Dr.Virendra Kumar kahumridam Bangsud MP Amar Singh Tiso Mahamaya MEC mate Karbenglong Autonomous Council em Lun Singh Teron Karbenglong DC Nirola Phangchupi MEC Pawan Kumar Samilangso ITTP Block Video Junalinat Barua Executive Engineer PWD Dokmuka Division Badan Singh Tiso Haraghat PhD Division Mamuni rong pharpi Dokmuka PhD Subdivision Assistant Engineer Khoya Singh Terangatum Danglok Penangan Prekjam Department along Saipu Saipiatum Chetong Dunsi Sorkar Pen Kedeng Pon Scheme Amokha Isi Penisi Paklang Dunlo Rong Radatum Pen Kachingi Chethana Mai Ke Padopon Hut Em Lun Singh Terona Hin Pensi Mai Ke Chengalam The Klardak Pen Thanpon Lo Lapen Rong Rad Mate Havara Radatum Sitame Ansuse Havara Long Kenang Sot Kachingthur Amu Kenang Jia Puthak Pinpur Alo Pajirdu Union Minister Dr.Virendra Kumar hin pen lam theke jai tekang lake non ke charibom BJP sarkar atum kedeng pon scheme amukha rong aratum along nangli lema puthak Indian Prime Minister Narendra Modi kapin khap atengsi lahai nangkilang ji aphan kewang pusi thanpon lapen penangan ahemta humri damsi sarkar pen kipi pon scheme amukha langdamlo alangli nang ka humri rong aratum kanghong prong pen kangthum karne alon kipidun Thega pot ning kang sam lapen kachurolam the chepaklang po nilidum Karbenglong live apherang ke tum alang lipen kachepat heng no hut karjupon denarong pen dokmuka dak 4 lane atawar meter pharo ke thom so se aja kaselam pon pere rajok kidam ke banga tum penang anak kisung chetong nanglo bangso puthak nangli hin pen kupilo ki puigji pu karjo hut ke than pon lage penap mate matijong ni phai trainer ke ani NHIDCL mate 4 lane atawar kasalam atum chingki than pon si prabjin pen 4 lane atawar kasalam patang pon popusi than pon जो अभी डॉकमोका और बनगांव के बीच जो 4 लेन का जो काम चल रहा है सर अभी सर वहाँ पे 300 मीटर समथिंग वहाँ अभी तक 1 साल से वहाँ काम रुका हुआ है सर और वहाँ धूली के कारण से स्कूल बच्चे वो दिक्कत हो रहा है और चासनी सामने भी है और एक्सीडेंट प्रोन एरिया है सर उसके बारे में आप कुछ ये 4 लेन एक्सप्रेस वाले ना हाँ सर यहाँ से जो दीमापुर वाला रास्ता हाँ सर इसमें कल अधिकारियों के साथ में मैं उनके साथ में बैठने वाला हूँ रुकने वाला हूँ किस स्थान पर जी सर उनसे चर्चा करने वाले और आपने जो विषय उठाया है ये उनके संज्ञान में लाएंगे और शीघ्र उसका निराकरण Dokmuka Ben Sem Singing Ti Karbenglong Live